Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Haga baya day, but kan ke program ka bangin dijungo iki hospital therapy haga ni jilla ka jongi khnang bangin la banwan ra iki jingpep chepi ki pai ba ka jongan ding jilla bakini ki hospital ki ajingera ki facilities ni services ayu khnang bagalong jingmentoi na ka benta ka jompi benta ka sngi ni don hangni ha Nazareth hospital hangni halang khra manyakundu yakini ki papenya yakini ka hospital bangin tip khamnya halo kila jingera bakini ka hospital ka ai na ka benta ki pai ba jongan ni jilla Kalong kadika mission hospital matay daki bala daka jing song tho kalai mission kas dang house dem khat kundai spa san pok kundai daki sister naki bon na po Spain itu dala katwa nes nam kisa IT segini ki Sisters of the Holy Cross bolong Mynta ki bape ya kani te kala tam do pos nam Mynta ko haga jing ya lenti jongka Yung reception la ni help desk. Gidang sus dang kanelan si nami eh. Now kina don any inquiry kila balwan kali nang ni. Anything. Seno nang pang seno ki ay mano kat no. Tiki one by need. Patient man prioritize the patient kino balong kam Malsa. Kidang gibri wala kampang dan baso dan balele. Opedi da kiap song. So sometimes for 2-3 hours. So they can easily approach. Look for somebody in the staff, especially dan ni OPD, dan gini, they will tell the doctors ini comes from but not sure it. Beliau country kita tangga help desk kabar kilaban ni rapsong OPD ni. Ani for everything about patient, kumno kilaban ni larai kidon bakwa apa iknong pang ni doktor you. Sick. Ani dia triage area kabangi ong mas nuan guntong isi triage kami ada kilong very serious na ko tingin sa panggung pada Absolute manawan no. Manawan up come close within come development up. Kini kita mengito green zone ni labo mo ni bato green zone mo tagi patient who can walk, who can wait. Mo tingi ibu iki hangi kibadang na yellow kiban don kam tangle kiban na ban am tangle don kam ban pet ki kam long kam halor ban ki green mo red ki bang ibu sini sapo labo kini kita mutahap attend not baik dan bam long la up mota immediate attention don kam de ikini hale zone Ketalong ni kuat ban kita ni kuat ban I the best care for everyone mo ni yale ni persyang kat balahi ban attend ya baru kinong pang jumi mo hakapor ba step tam dan don hindia tin site ke por bangi red zone patient bala one red zone tamu ki bala don kam ka ting smart ka baket ki teng ni hapan le attend choi ki ting hapan e choi ki ni muta kata kanum slam e hidaru at the most ni bu ka time limit jungi ka policy jungi ru ko amba hapok lai thong minute ni de ban attend di kinong pang jungi Mangi kong kinang iram yele ibani ya ongi staff jungi ba kibri ki wan ga jing smo kidon ki ba no bukus lai ru to hi pusngu dom ru to hi mo ten pa de jing dom kam yarap e kanang escalate te ngi labun pentem gitu jing sko jongki da kabangi pen pa bangi dan ta kam sen jing sko lam na ta jing kendo jongki kam long ko basuk aga po badang ya huri ura ha te ngin ye le ibani le ta kata ro ko ibudan kam ai ngi kum ko hospital bangi ngin ya nang ye le iban pen suk gitu bawan kum ta dang sen ngin dang pli kan ka help desk kum to bangi yo i kan sa kir kin suk ban lap sini stay mostly any department dan di mana-mana si ang surgery department ni ngamsong man kasgi apo breu ngalele te accuracy re kidan gi pa doctor so Monday to Saturday te kidan hi doctor this is 24/7 department ma done all the time
ni ke department kita bon kali ki section semua kani hang ni kadai ke bangi ong ke serology kadai ke ba test tang ya kasna wah te pindarung sini sport pada hang ni kadai ke bacteriology hang ni hakan ni kameran ni ngi persang ban teman yang ki khnyang ngi sia test ki ki dawai ba pher ki balaan pen kot ki nongpang belum ban ai ki mo te ali ngan pedi efficient ni pada kadai ke bangi khot ke analyzer room ki machines ba pher ki don di ki khnyang ba ong epi benda ki nala aman nala ami ngi sia test hakan ni ke machine pada hang ni te nang ni pada ki sapau ki result pada kan ong ki ki dawai ki bala man ai ki bom long benda te kan ni ke machine ni kadai ke ba ar hakari India baru okawai. Iknyang ngila ban itu iki ngithap ni po sa ka identification kan ude uknyang ni yu. Ubapa. Dia kan ni ka identification ni yo po si kenta. Kalau accurate tak? Oh kalau very accurate. Very accurate. Dia kan ni pada kini arti ki machine ni ngi persang penman iknyang na kesna. Kan ni yang ni pada kadai ka bangi khot ka gene expert. Ya kan ni ke gene expert ke ba persang ban nyarap ini ban diagnose ya ki Jingpang TV. Step ha result. Kita ngak tap ni ke mu chicken touch teng ayo. Kan ni ru kolong kumju. Tidak kan ni ke mesin ngilek mno ngan pen EP. Ki paulut kini baru ki. Idon hadu aku jaki. Ya. Jingpang. Season le kata nilak mesti ki ke bener. Ki ke pember. Penting itip ru ladam doi komot ngin asmu pakai dai nagawi pada kada. Pisu tu jing jong ni kadi ba bakar rem hartas. Tasong dua kembar. Hotline hajar sting. Tang pitang la le pada. Ke information ko ba pio anaka. Ko ba yarap hai. Sa tai siliang pada. Hang tai pada kadi ke TB lab jongi. Tegani ke TB lab kadi ke bening kong kadi ga jalan jongi negale. Nia stang ha usdam hajar hatway. Ke Jingpang toy maka yo state nak ni kalau niru apa labun sa kinumpang ro ada ki hajar ngot ki bala ela ban penting kenapa di sisa ka Jingpang TV bat dawai ayu de ban ai Ngi have invest ro bon kini kumbo ong kan ka cost te ki bre kat balen delik kat ni have lot is because the jinglot palat ki bre jungi kim dan bor kata fin mapi mangai ini same untuk fojar sisi khalar khasan tu that becomes a problem we cost we gila lomba kan di channel dan gila an kerpat ganya ke MHS kala ne yang penkersan saya mungkin digijak jites ke merkinyo jing betul ki nopang jonge menyo jing betul ki nopang ne la le se ke MHS ru kala penkersan gigi tes ki barem ben hong di nang baki nopang ru ki yo tep chang Jingpang ki kamploy Long kiyo li hano sa lagi yan sa kamploy. Hindi mo syok sa ani di gidaway barem niya tip nating teng ki kebedan ke Jingpang ki. Tila da belum sisa kunta kabut ang yarap. Postgraduate course hang ni kepada ki ong DNB Diploma of the National Board kalong ka national level haki Department of Therapy mentangi dan hapo surgery, medicine, obstetrics and gynecology, pediatrics, anesthesia, santuli ki subjek kumta. Kadi kaya rap yaki ro bengin yo ji kai kaya rap dingi ro bengin nang nama ban kai ngi hap keep up mong ya dan kat kala ya rap yang ngi bengin yang ya sekarang. Of course kan you quite busy. Kani ketika jaka bangi immunization ya ki khulu Semua dah kini miss pada kini di ben ai. Lah ne ben ai dia. la hoi ni ai yang pendap ki tu ki ba ki miss ya ki ich ki badang long ban ai ni ai lai ngot ki doktor ngidat ki consultant hakashi ki patient kumta saupo sanpo haka shisni hangni phila banyo alang ya ka government supply ru ya ka private supply ru syong haka jing kwa jang ki patient ru ka syong but ya ka jing don kam ru ni pet ya kata ru pet Kalau lam kila banjir ke ni kuat. kila banjir hoi Kau kena kejuk ni tapi. hoi tu vaccine Dari ki ong ka high dependency unit dan ki bring balong bandon hawat ma kum berju dan pang mintai ki dan padeng baran kam intensive care apek ma begitu ICU ma ki dan ber hapdeng
Syong pula dan pa ICU lah stom balat tu lah kham jam lek pat sawat ru empat the ilong nama dan kaman monitor so the come in between lah mah kini ki dan monitoring hi not as intensive as the intensive care kita argi dan kam lah site lah pun ko ki wan ne ki sterilize ki nang ne ki pun poisa ki ward ni tai OT ka dan laga jong OT la pai lut Mynta Mynshwa ko OT ka dan laga jong ka sterilize right Mynta le everything centralized. Dialysis unit, it runs 24/7. It is 10 bedded. It's an outpatient department. But if we have patient inpatient also we do in ICU and we take patients from the other wards too. Ni hapanya kani hakot sa kantane like tashi tengkawai session kanyan mo sa dialysis. Teng pada untuk ni lah schedule yang kita buat kan akan report kan sampai ke outpatient mo. Teng kimon nak tu slot. Tela dua no iki aku tu slot kimon no aku buat slot kita pada second session dah. Aku lah don lupa forward kalau tak kam ini hati Then reschedule the remaining one. Yes, 24/7 we have. Mantas ni menir ni dialysis. Dialysis kadai nak benta jom ki kelai bagian trekam bahagi kelai mah kidan kiba laka jong kom kidan kiba long acute ko boyang kidan pada kiba adan kidney la fail ki ang one let dialysis continuously mau kibru kiting kene kadai nak benta jong jinglut because teman kepenai kan no saya mandira Actually, per day, we have MHIS empowerment. So the patient they get good benefits from it. No, they don't need to pay. MHIS pays that. yeah so this the cost of dialysis along kata suang lai sao anta So it will be only few, some hundreds they have to pay, or if they have blood test and a little bit more. Otherwise, no. Dangshan kalau cover MHS is a great thing because Yes. Rasa tu going on for years jongi saya kini lama for that is one big thing about Big it. thing. Kinumti dialysis because if they have MHS, if they have the Aadhaar card and everything okay, they are okay. Mo. The ICU in our Najat hospital is a 22-bedded multi-speciality ICU. So mostly we admit patient and medical patient and neurosurgical and post-operative surgery patients also we keep. All our beds are equipped with high-end mechanical ventilator, high-end monitors capable of measuring non-invasive and invasive parameters. We have bedside dialysis facilities, which most of the hospital they can do it. What is your staff strength here? Staff strength, most of the ventilated patients are 1:1. One patient is being taken care by one nurse. Non-ventilated, they can see 2 or 3 patients per shift per nurse. Kerana kena kapor badang ya day buat kena ka ICU. So ki nongpang ki bestom tu ki stom bah ki awan sini siapa ka ICU ki ong namar ki don kamban pet. Tu don kamban penting men sem de mesin don kam ki dawai ki ba rem bah. Pat bon sen ngiting namar ba mla kador ka sutu iya kata kador kala bah man ka ski ka silut tigi babon pada ni sutu ba babon nangi ngiting ban ya le kan ni ka Aadhaar card kata te ngam ong ni kata ba de ne bam de ban le tam ka de jing mata ya phi ko ki ban yo namar ba ka sarkar pada kala bo ba ladam dan kan ni ka Aadhaar card ko link lang bat kan ni ka MHS card pinum yo jing mata dan nak benta jong phi te ni suang ba le sikap yang hui namar ba jaran khat ba sitom ba pang dawan sini spo ICU ke jinglut kala apa skilak la se bat kane ga MHS la kala biang ki kot kisla la ban yo jingerap ke ba kala bon wa jingerap la ban yo ho kandang lut di kandang lut ong ba kanum lut de ke jingerap ke kala bon ti ot ya le ban ya shimmi ke jing mentoy ko ba pide hok ban yo Kena di OT area. She's OT in charge. So we'll see the OTs first. Okay. Kini gini area bengi apa kini. Inas ki dan ki cer kita orang ni.
So we have a scrubbing area ne. Nang tongi scrub, then we come into this OT ne. This. So we don't touch, or with this when we scrub nang tongi, we don't touch, so we this kind of. So this is the one. All the OTs are like this only. Yeah. Per day average when we count, it will be 20 to 25. Yeah. Or this, one surgery I think which is not being done elsewhere. Yes. Microdisc, Yes. microscopic surgery for the spine. Mynshwa ban put spine put away So now they do with a microscope and go for the disc, no? They look on disc prolapse and say so with just a small incision lang man. The recovery room. Yes. I think only at here. Present no? only here. At present only here. Yes. Yes. Kata ta haki por Mynshwa ma. In the olden days, 1990s, nga she like the cancer esophagus, but ele shwe. Now astang put brain na do no So that time esophagus will take me about 8 to 10 hours. Pancreatic surgery, pancreatic cancer, that also around 8 to 10 hours. But nowadays, that same surgery, the time has come down to maybe 3, 4, 5 hours. Now we're doing minimally invasive, small incision in the thorax, small incisions here. So the time has come down. Then anesthesia is also finished the anesthesia. Patient has recovered sort of. He's on their own, they're stable. Then they bring them out this way. Then they come keep going on post-op area. Rang ne ada kilaban observe again, kilaban pet Kibo kat be don't come, ting alai kanta sau kanta kibo hi. Nim don't come cylinders so central supply oxygen. So all the beds kanil one bed na central supply sama hang ne oxygen. Oxygen to lai air kanil for suction ban. So each bed has got this one, it has got power, it has got a monitor. This is for the post-operative area. Kanigariga oxygen concentrator magaja carbon chaotic cylinder, so the oxygen is concentrated and shifted to the central supply. Pradeep is in charge. We are having this is an oxygen generator plant. This is capacity is 960 liter per hour. And in case of any pandemic and all, we can alternately use this one. We already have liquid oxygen and oxygen cylinder manifold. Still we have this one for a bypass. In case of any emergency, we can use this one. This we got during the COVID. So Negrims had they've got a very large oxygen concentrator. I don't know how many liters, but maybe they use something else now also, I don't know. This may be this is a backup for us. These are our oxygen manifold room. We have a 14 hours of backup of oxygen cylinders in case of if we lose any liquid oxygen and the plant is not working, then we have cylinders here. We can this will last long till 14 hours. It's there, no, other side. Yeah, that's it. We will Liquid oxygen tank I can show you, that's there. Liquid oxygen generator. Kiondra ka oxygen haka along ko liquid form haka tanker. Kipendap ang ne taka tu ko oxygen pada pendan kam kinong pang kalik taka degi pipe saka central system setai. Lada jarang khat ka slam ban poi dah. Nakono no daw ki tanker kem poi tinggi la ban pendan kam. Itu giwai baki ang manifold system badan degi cylinder. Neonatal ICU ka bangi bu iki klung ki ba hapok si benai mo. Iklung badang lada ki don kam ka jung sumar ka ba long pembalong ICU ya ki rang ba iki klung pada kita ki klung badang kha hado si benai ki wan ha kene ka ICU. Ta lada ngi don khat sama muta ting pra khandai ki ki outbound ta muta nama ba ni nama ngi de kita level 3 mo sa in ICU hang ne kadang yo referral sibun na ki hospital ki refer sangi ho Disebut kena kanda bagi refresh ni ki kemi pat kili amno long ki. Ka syong mo te lada ki kemi ki la long ki la ki wan lang shani. Dan pada bagi kemi ki don check away ko hospital ki kon ki don shani. Ni ka bangi ong em kalong special jong ni ka dega transfer you incubator mutangi la ban transfer ye ki klong for surgery ne for
diagnostic purpose igum to lele ultrasound hingi hap ngi kabyang mai ka temperature ke nama klung ngi haban ai mo ka temperature ba kam bon ti ka ngi maintain ka temperature ke yang ni klung ki de ki pritam e ki ba kha ngi pitim ngi la don klung ba kha pas pa gram idang im pas pa gram adu mentai dang im tala si banai si teng tam ya itu tiap yang ni semua kita tu hap su tang di jing di rumah dang sebab apa betul betul thì cũng itu pergi case ke kelum kita nanti ke kebian asik kan kam je sembar dikile aku Kalisi. ke ambil sabar em ngim ap sabar ki don ke jaka chate cha yo ngi bo ngi on ki shu occupy shu thia ki kimi ki shu wan cha female medicine ma pediatric ward barim sa neonatal gitu pas naik pakam hai angne kibla rangba ada la poi sika standard ICU aduh senam pat hangi filap ado khat fra ge bo ne ado khat jadi tiap hangi long ki pet ki doktor ki nurse mo ki don be round the clock relatives ki apa ki again ki apa bar ha ka problem man sa relative ka long ba dangirung mi brio than ki song ro ka infection rate ka keu sibon ba yo chest infection yo ini tai apa ba te wei su thua ba jonga ka kam jonga ta kalong ba ke da pang manono mangar ka ju in da pang manono ba yin na kon siu ni su thua ba ni kwa an da poi ba de da se ni i ki wei pat kiba muslim da se da kamta po emergency te so mala muslim kimia tra ban pe kimia su nyo kimia salia te su thu bangi ngele ka bala he ban ya ai ba bha te ki da se aja man prakhat bangi khlam yo prakhat bala se ki we dan ba kham dan kam so ka don ka long po emergency ka long ta ki dan da se ki ban ngis kong ngas kong bala yu ha jong andre ha ka jing pe jong ki da ki dan ki we bo dan heart attack ne ba pumta ro hab pe choi to na ma ka swa ka jing la jong ki doktor ni nas ko dan to te lai sang ha ka situation wa la poi jran bagi ong disaster ta to ya le para oi hostel ya pe lang entre kum baju ya man ka si ngim la man le ta man ka por ngi ha ya pe choi ba kham dan kam ti ya sha de ngi le khnang ne no ma ngim la ni bun bangyo i ki cases kum ki ba pang med sky pang dang mo ki wan ching sumar long the ki core machine the ki exercise ta kan te sa te pede ki de mainly ki exercise bang pedle ya ki ba ki per ki rehabilitation mo de ki la adap saput dan ki batulat sadem punta la ni ki don ki lifestyle ka don ki lifestyle bang le ru the lifestyle modification kamot kaya rap ki jat exercise bang penle ki bru banyarap ban kampen dunai ki jing stom na ba high bp na ba don chini long ki jing stom jong ka kam bon ka weight man penhiar ka weight kita kene ka area bang nile ki exercise ki patient te ka ya gunta for 3 months na 3 months ni lab yang kita test bangila zang tingi repeat yang bro kita ni pe maka improvement ka long ka te ka ya gunta ka program if you don't package itu Kadika package chod. Kadika package, the whole package comes to about 9,000 rupees. no every day kaya kita Kadi 4 weeks, 4 days a week kaya ka training program hang there for 3 months. stika time duration pakat nu dah Usually, iwi patient ngiyazang ningkong namar kiya tolad kim daklan ka exercise capacity ka duna. Kaya usually kaya for about 1 hour. The ski da kila azang build up ka increase up to 1.5 hours per session per patient. so ngadang stang join ni ngim ju kami I Khasi gi yo heart attack diabetes not so much Hynrei Mynta ada layak height but kiwe jai Hynrei heart attacks coming common so is it because the lifestyle has become like that so to try to motivate this is important I think for our urban population mo nakabanta jong gi again te comment nakabanta jong ki jai Hynrei ki jong gi maka deka program Khasi mo bon Khasi hi ban pet bag ki jai Hynrei jong ki pher na ki wei pat ba kermen bakan ye ne mkan ne mar ba ki breu ki jong lada nom noro ha ki dan ki por ba ya kantung kantram Hynrei
Bobon ki por ki beriu jungi ki dan kata ka jinglong jai ka jinglong beriu buat ki pediang buat kim ya le hiban ya pun le turmur la ne le kulmar ti kat pa ru ikat pai ba kat bala hi le hiban ya pun biang tu ka MHS jong pi ben yo tang itu jing ya rap kan ya rap ya yang ni sumar bah. Thank you. Kini new block mo, ya? Ada new block ha. Kena block C orang ni. Kini ketika ACLS ambulance mah kebangi ong, kini kalau long equipped with ventilator, monitor and emergency drugs kebangi laban yo. Muta patient on ventilator ru ngilaban transfer hakne ke ambulance jungi. Dan dan dalat ban hang ni pedan ngi don bat we transfer doctor, transfer nurse, but we what boy plus driver jungi. Kini baru koi kira long kira de BLS train. Kila nang ban ai CPR, kinang ban ai. Mo dari badon kam. Hagajing ijon piba hatu ketika health sector kejungi ngidang la ben inla ne men kot buat bekiwe beki jela. Oh ingi dewan la he ngim de ke jalla ka wa duna kam de ke jalla ka bom dan jing start ki education jungi kalong ka wa baha one of the best education systems when compare with ki jalla kom chu ta ki bri jungi ki nang keu ki dan ki ba start ba wat ngi mi kom ta te in de yok jing start ngin de ti biang wan ra biang ke jing start ke jungi sekali ke jungi kara ban ya rap ya ka wei Agawai ba lesin nakabanta juga health sector te ka infrastructure ka don kamba sibun. Wan pen yar ya ka jing sumar saki jaka baki beri ki laban kham yo jing sumar ki ri ki jella ki jong laban ong ki snong rit ki jong ke ma.